Meni jarık dünyaga alıp kelgen ene atama razıcılık bildirem. Ömürleri uzun bolsun, jakşılık günlerimiz köp bolsun. Biz küyöbüz. Biz oturabız keç-keçe. Jemek jeybiz, kartuz toygozabız. Biz erkeğiz bugün. Küye bala başka jakta bunda kızlar özleri oyun oyttor. Şarkı müzik açıp alıp dans edip özlerinin hıyalağa göre ayarlaytlar. Көз әйнекті неге тағып аласыздар көзіңіздерге? Küyö kıyınsılabasa bolboyt anam. Той кылышат экен, анан бул жакта эми кыргызча күлтүр, түркчө күлтүр аралашта турабы? Aralaş bolgonu da bolat ama bizim mesela benim ene atam hep Kırgızca bolmasını isteyt. Haydi bismillah. Bizdeki genelde Kırgızca bolat. Ошону таштаган жырды айт, анан кыздар болсо ил айт. Ушундай. Kızlar biraz iyilegilerçi. Ыйлаганча бар кыл, ыйлаганча. Ey taraf men bolup okuygan beri ata koynu var. Yanımda gel yoldaşım ol kız olsaçı. Kız da olsa karaya doğuz olsaçı. Assalamu alaikum урматтуу Турганбай Памир YouTube каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн сиздер менен өтө бир кызыктуу нерсени баштадык. Бул эмне десеңиздер, Ван чөлкөмүндө жашаган Улуу Памир айылындагы вандык кыргыз бир туугандардын үйлөнүү үлпөт тоюна күбө болуп отурабыз. Бул жакта 45 жылдан бери ушул жакта жашап, Түркиянын салтына аралашып, азырда кандай той болот болду экен, кандай салт менен үйлөнүшөт, кыз кандай кийинет, бала кандай кийинет, бүгүн биргеликте сиздер менен алдыдагы репортаждарда көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Bak manay жақшы oldu. Aynen. Bana yolum Söz oldu. Kaçalık kılayım sen ayarlayın. Tam tart. Tartayım. Oy sonu kap gel. Bana şu жерге Feri. Saz mı? Saz. Ama çözdü. Könlüne jaktı? Jaktı. Haydi bismillah. Yemese kettik. Toyunuz başlap jatat, bu kaynağalarınız körürsün dep bu çapanlı jap atabızcı. Jamınıp turat, toyu kaynenesi, kaynajeleri körgüçe çapanlı jamınıp turat. Yüz körümdü görgenden keyin açabız, takıları takkandan keyin bu çapanlı kaytıp alabız. Şoğu başından jamınat. Tamandan janында turamın, kaynenesi kayın jurt kelet, akçasını veret, altınını tagat. Sırgalarını tagat, ondan keyin gidemen alamın, onu körüşöttür de ketip kalatlar. Toy bizge kalıp. Toy başlaptır, bizdi kütüp atatlar. Jönöylü kelindi alıp jengeleri toy jerige barışımız mümkün barabız emi. Allah mesut etsin, Allah bahtiyar etsin. Yolu açık bolsun, küyösü menen ömür boyu mutlu günler yaşasınlar. Biz jönöp atabız toyxanaga, toy jeribizge. Ушул үйдө бүгүн şu kelindin toyu болот. Kandaysızlar, benim adım Fatma. Bugün 7. aydın 7'si Uluu Pamir ayılında toyum bolup jatat. Menim toyuma uzaktan, yakından kelgen bäri tuğandarga rahmat.
Meni jarık dünyaga alıp kelgen ene atama razıcılık bildirem. Ömürleri uzun bolsun, jakşılık günlerimiz köp bolsun. Bul jakta kanday toy bolup atat? Oşol jönündө aytıp ketseňiz. Men kelinin yakın arkadaşımım. Bunda Sarmen'e bunda geldik. Küyo ayrı, kelin ayrı bolot. Bunda Sarmen'e geldik. Emi kızga birazdan sırga çağılat. Sırga çağılgandan keyin kudalarga jemek berilet. Uzaktan jakından tuğanlar geldi. Bäri jakındары şunda. Jakşı, azыр bul jerde oşonda kızga sırga tagılıp, sırgany kim tagat? Sırgany erkek jak tagat. Küyo bala tagabı. Ece küyo bala emес. Kelindin kaynenesi, kaynejesi, şu ayaktın erkek jaktın tuğandары tagat. Sırgany oşo kaynene kaynat alıp berebi je oşol üylönüp atkан küyösü alıp berebi? Sırgany neme erkek jak tizet. Özleri tizet kol menen. Mercan bar, akmon çok menen. Ortasına jejenderge teyip koyuyor. Neler tagat misal, neler tagat? Jenderine teyip bolot, ortasında bir kümüşmanday kolye bolot. Ya da mercan, monçok kullanatlar. Şonda özleri tizetler. Onun için ayrı bir toy kılatlar toydan önce. Bul jerde mınake jalan ayaldar, jalan kızlar kollarına montup karmap alışıp, şu Türktördün saltında bileşet eken, özleri eğlence dep koyot eken, şu jerde mına kızlar var aralarında. Mınake kızdı gördüңүздөр, mınake menin bölüm bolot, jakın tuğanım. Mınake kiçineke kızlar var eken, karagılaçı mınake şirin kızdı. Mına Kırgızdın bu joluktu başına tagat, bul Pamirde tagılıp жүрgөн joluk, monda sonun köynök, sonun kiyimlerdi kiyip alıp duruyor. Karаңыздарчы, керемет. Kırgızdın kiçine bolsa dagы salttарын unutuşmay, koldanışat. Birok jarımına Türktördün saltında koşuşat eken, mınake bileşet eken, janagындай aldıda dagы көрсөтүp ketebиz, акча dagы tagышat. Ушундай. Mınake eğlence dep koyup, baары çogulup alıp bir-biri menen. Erkekler jok, jalan ayaldar. Karmaşıp alıp, uşintip aylanıp, astıga, artka bolup bileşet eken. Mınake janımda turgan oşol azыр toy bolup atkан menin bölөmdүn jakın bir tuğan singdisi eken, azыр surap keteli kanday bolup attıke. Ejeňizdin toyunga sүйүnүp atasызбы? Sүйünüp jatamın. Jakşı ötüp jatat toy. Sen atın kim? Benim atım Feride. Feride, jakşı. Jakşı, toylor kanday saltta ötөт em bul jakta? Kanday kültürde bolot? Bizge göre tam Kırgızca kültüründe ötөt. Azır ablam toyu da full Kırgızca bolup jatat. Negizi kanday kültürde ötkөрgөн sizlerge jakşı, misалы salonlarda, restoranlarda Türk kültüründe dagы toy kılışat eken, anam bul jakta hem Kırgızca kültür, Türkçe kültür aralaşta turabı? Aralaş bolgon da bolat ama bizdin mesela benim ene atam hep Kırgızca bolmasını isteyt. Bizdiki genelde Kırgızca bolat. Jakşı. Azır bul jakta bir-biriňizler menen üylönüp jatpaysızdarбы? Misалы oşol taanıp жүрgөн эле oşo kırgızdarбы? Je mындай türktөр menen da süйлöşüp üylөнгөндөр barбы? Türktör menen üylөнгөндөр da bolat ama genelde Kırgızlar menen evlenetler. Jakşı. Mınake janында turgan Fatma жеңебиz şu kızdın jakın жеңеси bolot. Azır sırga tagılat dep atat. Толук түшүндүрүp берсин oşol boyunça. Sırga monçok, söykö, жүздүк, kaynenesi kelip tagıp bere söykö, жүздүктөрүн kelin körüttür. Kayın jurtu bäri kelip kelindi körüp, ondan sonra örtüsünü jamıngan jamgır çapanını alış gerek, kelini kelip körüş gerek. Tüş em küyo çıgarabız, küyo çıgargandan önce sırga tagabız. Sırga degen ak monçok, sırga dep koygonubuz, ortasında kümüşü var, ak monçoktu em kelip tagattar. Sırga dep söykö, жүздүгүнү tagattar. Em sırga tagabız, Huday buyurursa Allah'ım mutluluk versin. Rahmat. Oşo jana üstüne jamıngan çapan dep atpayсызбы? Azır kaynenesi kelgende oşonu jamınıp turabı? Jamınıp turat. Baya saar çıkkanda. Birinci köröt, körgöndөн kийин körümdügü oşo sırgabı? Sırga, birincisi sırga, söykösü, жүздүгü, ondan sonra monçoğunu kaynenesi köröt. Akçasını da, altınını da kelininin mürsügü takıp koyut. Şonday. Kaynene, kaynecesi, jengeleri körötkende? Erkekten kayınjurtu. Jakşı. Erkek jakın bäri kelet. Jakşı, rahmat. Kızın kayınjurtu keletçi. Şolun bäri. Ömür boyu kurban, Hatay Jafa
Урматтуу туугандар, азыр күйөө балага келдик, анда келиңиздер күйөө балага көрөлү. Ассаламу алейкум. Алейкумсалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Кудайга шүгүр. Аллах месит этсин. Allah razı olsun, sağ ol. Жакшысызбы? Kudayga şükür, siz kандай? Жакшы. Кандай болуп атат сезимдер? Türkler heyecanlıyız değil. Heyecanlı nasıl olur? Düşündünüz mü? Kırgızcası düşünelbeydi, heyecanlı değil. Türkler. Anda için yüreğin turvay. Bugün yürek toktobay. Şılıp tolkup turat deyt. Tolkuy turgan gün de bugün. Жакшысызбы? Кандай салттар менен болуп атат тойлор? Ошо боюнча айтып кетсеңиз. Toylar biz küyöbüz. Biz oturabız keç-keçe. Jemek jeybiz, kardus toygozabız. Biz erkebiz bugün. Эркелейт экенсиз да? Жакшы. Эми бул жакта кандай таанышып сүйлөшөсүздөр, кантип үйлөнөсүздөр, ата-энеңиздер табабы же өзүңүздөр табасыздарбы? Канча убакыт кетти тапканга, канча акча кетирип атасыз тойго? Akçanı emi aytпай эле туралы да. Сыр бойданбы? Сыр бойдан. Акча еми той биткенден кийин белли болот. Азырынча саналбай эле путурап кетип атабы? Азыр неме болбойт, белли болбойт. O tanışkanга, neme kılganга şunda köyde birige жүргөн bäri bir-birini bilet. Bilet, bir-birini tanıyt. Bir-birini tanıyt bilet. O kim kimge jakсы эле үйлөнө берет, сүйлөшөт, үйлөнөт. Şonday болот. Жакшы. Siz bugün jemek jeyт экенсиz. Şol эле болот экен, башка эч нерсе албайт. Киргизеттер, онун эгин кийгизеттер, пул тагаттар, акча тагаттар, алтын тагаттар, салдачан оройттор. Жакшы. Көз айнекти неге тагып аласыздар көзүңүздөргө? Ошону сурап атат да көп. Кара көз айнек тагып алышты экен, неге тагат деп. Күйөө кыйынсылабаса болбойт анан. Бүгүн күйөө мындай көкөлөп бүгүн неме болуп мындай жүрүш керек экен да, кыскасы түшүндүңүздөр да. Анан өткөндө чыгарсам күйөө жолдоштор не мындай каарыктан киши, аяш атасыбы деди. Бизде Кыргызстанда күйөө жолдош ана жаш 24 жашта өзүн теңдүү болот да. Неге андай кишилер болот? Ошо боюнча айтып кетиңизчи. Бул Памырдан келген бир неме, көйдө 5-6 адам бар köyö жолдоштук кылган. Şolara da kelet ya. Türklerde de şonday da bizde belli adamlar var. Жок, köyö жолдош дегенде сиздин жакын досуңуз болбойбу? Жок, бунда жакын дос эмес. Жакын досуңуз не кылат сиздин жакын досуңуз? Мисалы, жакын көрүп. Жакын дос жанымда жүрөт. Bir anda balдар var. Kızmat kılat. Kızmat kılat. Bir nersege ihtiyaç olsa barıp geletler. Şonday janыбызda эле çevre çakabızda жүрөттөр. Мындайча айтканда күйөө жолдош дегенде жана баланын жанында ресторанда отурган баланы түшүнбөш керек. Күйөө жолдош дегенде биз аны күйөө жолдош деп атайбыз. Ал жөн гана ырчы. Нурлан Насип келип ырдап кеткенде эле күйөө баланын жанында эки күйөө жолдош ырдайт. Ырдайт дегенде Кыргызстандын ырын эмес, ошо Памирдеги санат ырлардан ырдайт. Ал кошок айтуу эмес. Кошок айткандай угулушу мүмкүн, бирок бизде ошол салт катары калып калган. Дагы эмне дейсиз? Эми Алла разы olsun. Хош келипсиң, жакшы келипсиң. Тоюбузду көр, же, ич. Алла разы olsun. Сау болуңуз. Кыргызстандагы баары туугандарга салам айтам. Жакшы кал, эсен калгыла. Жакшы, аман болуңуз сиз дагы. Мынакей жанымда турган Азиз деген байке ошол үйлөнүп жаткан баланын атасы, анда Азиз акабыздан дагы бир аз кыска маек алалы. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Салам, хош келдиң Турганбай, кандай? Ден соолуктар жакшы, тинч аман. Өзүң ажы келип калдыңарбы? Жакшылык иштин башыга жакшы келет, кашыга деп келип калды, Кудай буйругандай. Көп жакшы болду. Аябай кубанып отурам силердин келгениңерге. Бүгүн баламдын тою болуп жатат. Мында өзүң менен келип сүйлөшүп отурабыз. Аябай кош болуп отурам. Жакшы. Мынакей Азиз аке кубанычы койнуна батпай, аябай сүйүнүп атат. Ким эле сүйүнбөсүн баласын үйлөгөндө. Мынакей биз дагы катышып, аябай жагып, тойдо салкын, өтө ысык эмес, мынакей айылдагы кызыктуу тойлорго катышып атабыз. Эми бул жакта балдар өздөрү сүйүшүп, таанышып үйлөнүшөт экен. Сиз не кызматты кыласыз? Мен эми кызмат кылып, мында өзүңүз айткандай, сүйүшүп, өзүлөрүн бири-бирини көрүшүп, анан кыз менен бала үйлөнөт да. Биз анан жуучу болобуз да, анан сиздерге айтышат, биз ону балаңыз айтат, мен ону жактырам. Анан сиз ата-энесине жуучу бол дейт. Ата-энесиге жуучу бол дейт. Анан мен жуучу болом. Анан бүгүнгүдө мындай той тамаша менен жакшылык ишти кылып отурабыз. Жакшы. Калың канча бересиздер? Эми калың мында $1000. $1000. Андан ашык эмес, кем демес. Анда ашык демес, кем демес. Ошо $1000 беребиз. Тойду бала тарабы өткөрөбү же кыз тарабы өткөрөбү? Жок, бала тарабы да өткөрөт, кыз тарабы да өткөрөт. Биз эми мана куда карындаш болгон машина чогуп бир Памырдыктан келген кыргызбыз, тууганбыз. Кадымтан бери hem kız taraf hem uğul taraf bolup ötkörüp жүргөн жакшылык ишибизди азырда тууган болуп, үстүгө тууган болуп жакшылык ишибизди өткөрүп отурабыз.
Жакшы. Эми тойдо сыр болбосо мындай канча кетет мындай неме жагы, чыгым жагы? Чыгым жагы эми балдыргы замандардай эмес да. Азыр алтын көп эгиздеп кеткен, пул түшүп кеткен, өзүңүз да билесиз. Ondan kiyine bolot, bayağı bir masraf bolot. Kıylaçangda o öyle masraf bolot. Hem Türkiye'nin pulunda 400-500 deposek sayı kelet de bolot hem. Şu Kırgızstandagıday эле 600-700 ming каражат кетет экен. Айылда, şu айылда той кылса дагы. Şu ayılda toy kılsa ay ketet ha. Жакшы. Рахмат. Бар болуңуз. Sizde Toyumuz mərek bolsun. Xuday mərek kılsın sizler kelip ayavay kuvanıp hoş bolup oturam. Rahmat. Men de suyunup oturam. Çaman Sakayip bunda geldi. Men ayavay kuvanıp ayavay hoş bolup oturam. Rahmat. Allah razı olsun. Egit Allah razı olsun rahmat. Мынакей бул жерде жанатан бери мондай таттуулар, токоштор, чайлар келди. Булар ошол күйөө баланы биринчи тосуп алганда жеңелери, балдыздары ушул жерге келет. Мына жанымда турган күйөө жолдоштор, мына ырчылар десек болот. Кандайсыз, жакшысызбы? Аллага шүгүр жакшыбыз. Өзүң жакшысыңбы? Жакшы. Азыр ырдайсызбы? Эми мына ырдайбыз. Мунан кийин барып табакка киребиз. Жакшы. Ырларды качантан бери ырдап ушинтип күйөө жолдош болуп келатасыз? Мен күйөө жолдош 1-2 жол болгонмун, онон беридир болбодум эдечи. Азыркыда күйөө жолдош табылбай калгандан биз да дедик. Biz ырдап берсең дегенини бүгүн күйөө жолдош болдук. Жакшы. Мынакей ушул жерде азыр бүткөндөн кийин анан ырдап барышат. Ал ырдап барган жерге анан ошо кайненеси, жеңелери, тайэжелери, балдыздарынын тамактары келет. Анан ал жерди дагы сиздерге көрсөтүп беребиз андемесе. Андемесе бата кылалы. Амин. Аллаху акбар, 2 жаш бактылуу болсун. Аллах месут этсин. Азыр ырдашат туугандар. Мынакей колуна колжоолуктарды берди. Ал эми күйөө баланын колжоолугу мындай өзгөчө, мынакей мондай оймо чийме өздөрүнүн колдоруна тиккен. Бул күйөө баланын колжоолугу. Эми күйөө жолдоштор ушинтип алып, монтип булгаганча ырдашат. Кеттик анда. Келе кой. Азыр ырларын көрсөтөбүз. Я. Өтүп алайын, Астыга. Илери. Мынакей, ушинтип ырдап башташты. Бул санатырлар кошок эмес, эч кандай кошок айткан жок. Санатырлар өзүнүн мааниси бар, жакшы түшүнгөн адама. Экөө тең күйөө жолдош, дос балдар эмес, дос балдары өзүнчө. Күйөө жолдош деген булар ырчылар гана. Сиздерге түшүндүрө алдым окшойт жакшы. Мына күйөө бала ортодо калпакты неге кийбейт деп сурадыңыздар эле. Мына калпак кийгендер дагы бар. Мына үчөө тең калпакчан көрүңүздөр. Бул жерге калпак анча келбегендиктен ошол себептен калпакты көп кие беришпейт. Калпак болсо кийишет баары. Кыргызстанды сүйүшөт, жакшы көрүшөт, аябай Кыргызстандын улуттук кийимдерин кийишет. Бизге караганда жакшы кийишет да, кыскасы. Мына эми ушинтип акырында ырдап жанагы кайнежесинин үйүнө барабыз азыр. Adem şu kaynatası bir yer erlet de şu onda var. Hazırlayt. Ошол жерге барат, анан ал жерден тамак самак кирет. Өткөндө мындай акчалуу тамак кирет. Сиздерге түшүндүрүп беребиз. Акчалуу дегенде кандай? Ошол мисалы эң кичинеси, мисалы балдызынан баштап 500 лира болсо, 200 лира болсо, жеңеси, тайэжеси, кайнежеси, кайненеси ар бири бирден тамак кылып жасап келет. Күрүч жасайбы, манты жасайбы, кайненеси кой соёт, ошого жараша акча төлөп. Keç otko kiret. Kaynenesi keç otko kiret. Keç otko kiret. Kaynenin tavağı bir altın bolot, bir koy bolotsun diye bolot, küçtü bolot. Kızıqılık ey tavım ketkende, Kurçunda ey koyunca tağı. Kuşlar ey oldum kaynarım.
Kaptasa mergen atağı. Kız ekenden tuşkun vay. Nama koley valçı yüreğim. Mustarev oldum kaynarım. Tügösüne köngül çal. Mına oşinti bırdaşat. Kögalem oyun kögördük. Akkiye todo toyvu. Kölde ver bolat durvayvı. Uçkan kuşey kolgu toktoyvu. Bu görüşmeye bizde ayrılgan. Yoktu biri kelçi kullaşım. Gördele bolat durvayvı. Gönüme meni çok toyvu. Saralam oyun sarırdık. Kökküye todo toyvu. Göldele Jağa giriş et hazır. Kaynenesi dayardagan üyü uşul jerde. Uşul jerde tamaklar berilet, akçalı tamaklar uşul jerde gelet. Gönüme meni çok toyvu. O sabırda saldım atlarda. Ağargan sulun boyunda. Şoğa girev. Mına moyuga giret eken. O sargarım şunday gaçlarga. Ölümden saldım atlarda. Mına birinci jengeler giret, jengelerdi sıylap. Narkılar tırtıp. Anan oşetip küyo bala giret. Anan küyo joldoştor giret. Gelingizler hem gireli. Көрсөтүп беребиz. Selamun aleyküm. Oşentip jengeler kolga su koyup başladı. Az çoğu tamak jeybiz. Suda yüzüm bolsun. Tamak kelgenden keyin küyo joldoş kayra jengelerge alıp kettim mынакей. Бул жерде эреже боюнча мындай жеңелер чай береби, тамак береби, биринчиден жеңелерге биринчи ооз тийгизип анан кайра келиш керек. Жеңелер киргенде дагы бул küyo бала ордунан турат. Camiden aşağı geldiğiniz zaman ya yol aşağı gelirsen yolun kenarında bir tane boş Kırgız ev var. Мына уламдан улам тамактар келе берет. Кайны женики, балдыздыкы, дагы эмне жеңеники, тайженики, ошо кыздын жакын туугандары канча болсо баары келе берет. Могу балдыз табак экен. Mana şu ceket bitkenden keyin akça tölenет. Şu tamaklar. Bana şu değil vakit. Mana keyin tamakты жеп бүттүк. Азыр ошол тамакка мына küyo жолдош, бул акча küyo баланыкы. Küyo жолдош бул тамакка акча төлөйт. Канча төлөйт болду. 200 liradan ekelim, 600, 800. Bu olmana bileceğini destekliyoruz. 800 lira oldu. 800. Buna bileceğini. 800 lira, 1600 lira oldu. Merak, eş. Şunun nemesini biraz neme tuttu. Cemal abi. Beş. Bana denir çayla kazmin oluyor. İlerideki manal birin yerdeki. Akçasını beri oldu. Manal 800'de birin yerdeki. Manal 500'de canım baldızda var. Tamam mı?
Жеңелер акчаны алды. Ne tabak kirgizip atasiz? Ne bolot? Siz ne jakyn bolasiz? Kazandan belli de olgan. Men hazır kelindin cezdesi olam. Biyak. Bul tabak kirgizip atasızmı? Ne tabak kirgizip atasız? Ben kaynece tabak kırdım. Tayaca. Ne tamak kıldınız? Men aç. Körgöz. Mantı kılmışsınız ya. Ne güzel ya. Yaxşı, sizge kança akça beret? O sürpriz işte. Sürpriz. Onu demeyecek misiniz? Yok demeyeceğiz. Onu biz de bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz ha? Onu biz de bilmiyoruz. Birok bilemiz kımbat beret ha? Men zor kaynayacağım. Kaynece da, kaynece küçtü. Munake urmatlı görüşçüler, hazır bul jerge elder toptolup geldi antkeni. Küye bola jana kaynecelerдің tamagın jegenden keyin küye joldoştor uşul jerge baştap kelet. Jana sizler körgön özünün kiyimin толық қанды ушул жерде чечип туруп, кайнене кайната тарабынан тигилген кийимди киет дагы, өзүнүн кийимин ошол кайын журтуна берет, ал каалаган бир адамына белек кылып кетет. Анда эмесе келиңиздер биргеликте биз дагы элдин катына баралы. Мына элдер аябай чогулду. Азыр ушул жерде бакча бар экен, ушул жерде кийим кийгизет экен. Мына элдерди көрдүңүздөр. Жалпы ушул Улуу Памир айылынын тургундары, жашоочулары чогулуп баары ушинтип көрүшөт, баары келет экен. Анткени элдин баары келгени биринчиден көрүп, тойду көрүшөт, кийим кийгизгенди көрүшөт. Экинчиден ошол баары бир тууганда, бир айылда жашашат. Ошо өздөрүнүн көңүлүнөн чыккан акчаны ошо күйөө балага илишет. Мынакей азыр күйөө баланын жанында турабыз. Азыр өзүнүн мынакей кийип келген кийимин ушул жерде алмаштырып, даярдалган кайненеси, кайнежеси тарабынан даярдалган кийимди кийгизишет. Азыр биргеликте элдин арасында көрөбүз. Кандай болот экен? Мынакей туугандар азыр күйөө баланын астына төшөк алып келди. Төшөктү салат. Күйөө бала ушул жерге отурат. Анан эки күйөө жолдош эки жагынан жандап туруп, кийимин алмаштырышат. Siz ötüp alыңыз. Almaştırasızбы? Жанын ötüp alыңыз. Yok ana kim? Yok şunu sayıtlar kelin. Sen basasın. Mınakey bul жерде азыр бокчо деп коет. Ушунун ичинде кийими бар. Күйөө балага кийгизе турган бардык кийимдер ушунун ичинде. Буну эки кыз тарап бокчо басты деп коет. Кийимин сакташат. Анткени могул тарап үстүдөгүлөр баары ошол уул тарап кийимин уурдап алууга акысы бар. Уурдатып ийген болсо, булар бир нерсе төлөп берип кайра кийимин ала алат. Бул күйөө баланын кийими азыр. Бул жерден күйөө жолдоштор бирден алып гана күйөө балага кийгизишет. Бул жерде ошол күйөө баланын кийимин могул тарапта тургандар бүт уул тараптар уурдап алалы деп аракет кылып атышат. Эми бирден уул күйөө баланын кийими бирден алышат. Kүйөө бала бул жакта. Алар көрсүн. Сиз уул тараппы? Уул тарап. Эмне кылайын деп атасыз? Уурдайын дедимеде. Уурдаган акыңыз барбы? Бар ана. Уурдай аласызбы эми? Уурдай дедим, таштадым. Эрежеси менен уурдасаңыз болот да? Болот эди. Мынакей ошентип кийимин дагы даярдады. Азыр бирден кийим алып берет. Могу эки байкебиз кыз тараптан. Бул эми кыргыздын бир салты, үрп адаты да, ошол уурдоп деген ошондой немеселер бар да. Ал эми бирден кийимди алып туруп, мынакей бул тарапта күйөө балага кийгизип атат. Бул кийимден баштап шым, көйнөк, костюм, башына калпак баарын кийгизишет. Onu da saldım. Nesi çok eкен. Onu nenege salamız. Başka bitmeyek eken. Bana da baratta canıga çat. Bayıldım demediniz. Soğukunu koyduğunda bıçaklı uğurdaydı. Mına жалпы эл катышып неме кылып атат. Азыр ушул жерде күйөө баланы толук кандуу кийиндирет. Кайтып жазың менен. Tamam. Ya inanmayın.
Sen ayttın, ben жазып берем dedim. Ama ben orada burgayım ya. Mınake beline kızıl joluk kurçadı. Ul Pamir'de bunday. Bu kızıl joluktu kevire oyma çiğme kılıp tiket. Bu jerde mi arğanday? O da var. O da var he? Ha bu içkisi eken he? Altı çapandan keyin he? Ha düşündüm keçiresine. Bu köyünün kuru o. Dışından demek var. Şentuk kiyimize batalım. Böyle kuru var mı? Kalpağına çeyin. Butunan başlap, but giyiminden başlap şım, kurtka, kalpak, göynük. Başıga bak sarıya vuruyor. Sen orası bilirsin de. Afganistan'ın yaxşı bilirsin. Bunun Turbay da verir. Kalpak giydiyse daha yaxşı de. Özünün but giyimi, şımı, kostüm şımı, göynüğü büt kayınnes tarafına tapşırılata kayınnes. Bunda жетканда almaşyatda kiyimi barter kılады. Zor çapan verelim. Alemi sırtına monday Kırgızstanda tigilgen monday çapanlar. Üstünün Kırgızstan'ın çapanın giygizdi. Salat ediniz garanti. Yok alkoldu gidi. Koluna tetikinde daha kocalık verdi. Çapanlarda kiygizgile. Beline olsa monday keşte. Keşte degeni oyma çiğmesi. Kırgızdın ornamentleri düşkön joluktu beline kurçaşat. Kocalık o. Kıya yoldaşlarının kol yolu. Bulda oyma çiğme menen ekene. Kolga tigilet. Bunake bel joluğu olur. Kolga tigilet. Kolga tigilet. Her bir oyma çiğmesi kolga tigilet. Tamam mı? Sen de şey. Ve başına olsa monday bunu da kolga tigişet. Ben sana hayatta bu salta çorun Alemi üstünden aktıktın belgesi de sel doroşat. Buna kişinin kızının toyu olup atat, cezden bolot. Ha çekmeyin dedi. Tamam. Toyu olup atat. Sel desin olup atat. 2 dakika emez, çok dakika geçer ya. Oradaki kapak izleştirsiniz. Manake 45 yıl Türkiye'de yaşasa dağı şu Pamir'deki saltı dağı deli unutpay, ulan tışıp gelişet. Kol saati. Ne kılas bu kol saati? Kol saati köyöme tağı. Köye olasına buna, köye olan kaynatası. Öte gımbat okşoydu. Maşallah. Birinci emi erkim jakındары şunday altın, saat tağışat, anan keyin akça ilişet. Kaynatası hazır koluna saat tağıp atat. Bunake emi her bir el gelip durup jakındары altın, saat tağıştı. Bardıq tuğanlar özlerinin köngülünden çıkarıp durup 200 lira, 100 lira, 500 lira, 100 dolar arğanday kılıp akça tağışat. Buna her biri dayardanıp atat. Almam lazım. Drone alıp gelir Akça tağıp atışat, şul kelgen eldin bari tağışat, köngüllerinden çıkarıp. İğne var mı iğne? Eme kayradan ırdap başladı. Assalamu alaikum arkadaş, böyle жақсы Söylep beriңizçi biraz. Bugün dağı toy, Turganbay bölüm kelgen günden başlap bugünkü şeyin tuğanlardın toyları köp bolup жатат. Жақсы. Buyursa yaşlarız, үйленген 2 yaş baktırı olsun. Kudalar birbirini sıylagan, sıylı kudalardan boluşsun. Жақсы. Toylar emi şol Pamir'din saltında şu murun kalıptangan saltlarda ötөт eken, he? Toylar oşo Pamir'din saltı boyunca ötөt. Biz 1978 yılı Pamir'den çıkkanbız.
Vaqt деген uçkan kuştay bolup ötüp ketip baratat. Biroq salt sanabızdı jogatkan jokmuz. Ança-munça koşumçalar var. Türk saltlары koşulgan. Türk saltları var. Bir mamlaketde yaşagandan keyin albatta oşo yaşagan mamlaketinde özünün kebir koşumça algan saltlarınız bolat eken. Antkeni Türk dilli mamlaketler barız. Türkiye memlekette Türk dilli memleketlerin en ulusu, en güçlü memleketi. Albatta bu memleketten de özümüz kança koşumçalarda alışımız gerek. Antkeni biz şu memleketin jaranыбыз. Bu yerde yaşap, şu yerin suusunu içip atasızlar. Oşonday tuura aytkanыңдай. Şu yerde yaşap, şu yerde suunu içip. Жақсы Абдылаким бөлем буякта жашап атканыңызга, жашап аткандар, жалпы жашап атасыздар, өкүнөсүздөрбү, эмнеге өкүнүч бар же жакшыбы баары? Өкүнүч нерсе жок. Кудайга шүгүр, биз 82-жылы келдик. Ошо келген күндөн баштап мына азыр 2025-жылга келдик. Ушунча узун убакыт аралыгында биз Түркиядан абдан көп жакшы нерселерди көрдүк. Балдарыбыз окуду, бардыгы билим алышты, билимдүү болушту. Bizde ökünüç emez, memleketke bolgan sağınıç var. Pamırga bolgan sağınıçımız var, Atameken Kırgızstan'a bolgan sağınıçımız var. Andan sırtkarı bu yerde hiç kanday bir kemçildigi biz yok Kudayga şükür. Mümkünçülük murunku 40-45 yılga salıştırmalı. Abdan jakşı, Pamırdın jaşosundan bu jakta jaşo jеңил, el jurtubuz bardığı Kudayga şükür uşunday. Bardığı külüp oynap, toyun ötkörüp, toy berip, bala üylep. Kız çıkarıp degende uşunday jakşılıktардын üstündebiz. Жақсы болуп атат. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, тоюңуздар маарек болсун. Рахмат, böyle айтканыңыз келсин, рахмат. Кыргызстанга салам сүйлөп коюңуз. Андан кийин биз ошо Улуп Амир айылында жашаган кыргыз боордошторуңуздар, жалпы Кыргызстан мамлекетинде жашаган бизди тааныган, тааныбаган бардыгына чын жүрөктөн салам айтабыз. Атамекенде жашаган эл журтубуз alыста болсак да жүрөгүбүз силер менен, биз деле силерди ошо биз жөнүндө ошондой деп ойлойбуз. Бардыгыңыздарга бизден салам болсун. Амин. Бар болуңуз. Чоң рахмат Абдылаким беле. Бир аз маек куруп күйөөлөр кетип калыптыр. Артынан чуркап баратабыз. Азыр эми өлөң айтат. Кыз ыйлайт. Кыз кыңшылап айтты дейсиз. İlamışke salat. Kül toru kimden malenken Aradan senin ögürün o köprü bire şunday kıygızgın Ağlagan benim köngülüm o köy kökazay kimden derken Ağladı köngül döpçürüp Koymağınaysın samıktayım Ortayı kettim Mınaki oşente orada atıp büttü. Jengiler birinci kiret. Oho kuyuyor valla. Asını o al vakçalarda geldi. 2000 dolar bulduk şöyle. Akçalar deyimiz sana şatı. Bir su ver ki. 1000 dolar, 2000 dolar çıkarttık. Akçalar sana var şatı. Maşallah. Buna iğneler. 50'likler var eken, yüzlükler var eken, altınlar var. Yolunu çıkaralım. Altınlar. Senin bir tane ne var mı? Turiste katı bu oldu. Bu ne paradır ya? Bu ne mi? Euro. Euro ken. Gele tavus. Ölüğün aytılar, tötkönde kınçılatmayı desem biraz tur emes. Düşündüğünüzдөр kız ilayt atasının üyünün getip atkandığı için bugünkü toydağı oşonda ile болады. Oşol ile nemede oşol ile saltta jengeler, kыздын жеңелери болуп чогуу баратабыз. Катабы түшүгөн. Мынакей, неме башталды эми кыздарды ыйлатат. Атес бул салт. Кыз бул жерден бир аз ыйлаш керек. Onu кылбаса анда уят болот. Бул жерде кыз өзү анан кыздын жакын достору киришет. Анан ушул жерде ыйлашат. Азыр каяка уш жерде ыйлашабыз? Кыздын эшигин түйүнө апарабыз, э? Кыйчылатабыз, ырдайттар да. Аха. Жакшы, жакшы. Оңдоп кеткенин кара жеңим.
Dikkatli çıkın, taşlar var. Aslından tartaysin. O yerden. Mınake köşögünü alıp jönödük. Hazır kızdı Işılatağız, iyilatağız. Kızdı emne kılabız? Işılatağız, kızdı. Şunday ölen aytağız hazır. Kegiler, kınasıqanlar kegiler, kızlar. Bağır şimdi karmasa olat art tarafından. Anan bir kişi oşol ekinci katqa үйгө чыгып туруp өлөң айтат. Ал мындай табакка таттууларды салып алып туруп могу жерге таштайт. Анан ырдаганча ошону таштаганча ырдайт. Анан кыздар болсо ыйлайт. Ушундай. Kızlar biraz iyilegilerçi. Ыйлаганча баргыла, ыйлаганча. Murun Pamir'de bunday bolчу да жеңе. Kız iylabasa kızdı çımçıyt deytel ошондой barбы? Var ha. Gelini neme olarak şunu ilaganda şartı ilanması lazım. Bas Ümit biraz. Çok çabuk basıyorsunuz. Evet ya. Evet. Okşatıyoruz. Çok çabuk yürüyorsunuz. Biraz geç kaldık. Ya bir hazır emeği kızdın eşiginin üyünün eşigin tüyüne barıp durup kızdı ilatışat. İlayt kızda. Atasının üyünün getip atkan üçün kapa olup janında dostları da koştoп ilaşat biraz ele. Ölen aytıp bütkönce. Ölen bul sanat. Kırgızdın sanatırların ırdap bir ölenkçü bolat atayın. Oşol ırdayt. Şunday tuğanlar. Жақшылар түз тарт. Sol taraftan sol. Mınake içeri kir. Geldik biz. Mına mo жерге төшөк салып койгон. Бул жерге кыз олтурат төшөккө. Анан ушу жерден ыйлашат. Өлөңдө болсо мына эки каттан. Мынакей ушинтип кыздар ыйлашат. Азыр өйдөдөн мына көрдүңүздөр. Таттууну алып туруп ошо жерден өлөң айтат. Men bir ölüm aytayın o bir aytayın atam aytayın arkasının başını o aytayın yığlama kız yığlama o to seniki koşarıktan atlagan o koydun bizi Ушинтип көшөгөнү силксе болот. Salıngan o baydın kızı Akkoyonlu yatağı o kumbaladır, yıldan yılga zamana o kumbaladır. Sen de ilap jatasın mı? Akkoyonlu sazasin o yigitlersin, ayda kızın cezasın Tattular da öyle taşta өлөң айтып атат. Dayım benim mingenim o boz bolsaçı, canımdaki yoldaşım o kız bolsaçı. Kızda olsa karayet o bolsaçı, dayım benim mingenim o selvin sarı. Sepkili çok gayretli o kimin carı. Egerimden turumu o yüzengüsü, kız 15'ke kirgiçen o. Көп kızlar girip alıp ыйлап атат. 15'ke kirgiçen o kız olması. Şugün salsan toktavay to kızangısı. Toyxananın eşigin o toylop geldim. Altın saka kolumda o oynap geldim. Sizde şunda degenden o keldim ede. Sizde şunda devese o kelbese de. Kalpeliyle oturttular. Bir pulça o körvese de. Sulu kızdın tamağı o jes kumganday. Dünya ötüp baratat o göz kumganday. Oynavayın, gülmeyin ol degen sayın. Omur ötüp baratat yürgen sayın tamam. Hazır kız menen balaga nike kıyat. Nike kıyganda көрсөтөбүz. Girebiliyoruz değil mi? Tamam girebiliriz. Ben de bilmiyorum ki. Жақшы айттыңыз өлеңді. Köşөгөн ушу жерге илет. Köşөгөнүн астына кыз олтурат. Аны ушу жерден нике кыйлат. Күйөө бала кайсы жерге келет? Мына демдел ушу сууга дем салып молдо нике кыйлат. Peygamberin kavli için hem nikah yanından hem nehir yanından Vekalesini kim verdi?
Çünkü biz demeye sual da var. Hani bunlar evlen mi? Kim para var o aslında? Kim para varsa ise kız. Kova kızdan var sıraytılar. Ona balana sıra valla gel ona. Racim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Güve dümen güvelike yuradümen haktık helaldik için helaldik çufluk için. Oval Huday'dan emri Peygamber Efendimiz sünneti için. Mehir canibiden, ten canibden vekaletini kim verdi? Vekaletini kim verdi? Vekaletini kim verdi? O yakta Jorohaneka var, Ahmethaneka var, efendime söyleyeyim, Moldaka var. İsimlerini hatırlayalım. Ondan sonra ne var? Menem var. Meneneka var. Sopu var. Sopeka var. Zahana Udusacı var. Bahavaka var. Bahavcezde var. Biz bugün karab gelelim. Biz bugün karab gelelim. Rahim. La ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Güve dümen güvelike yuradümen haktık helaldik için helaldik çufluk için. Oval Huday'dan emri Peygamber Efendimiz'in kavli için. Mehir canibiden, ten candan vekaletinde kim gördü? Vekilliğini kim gördü? O yakta Suraka, Ahmethaneka, ondan sonra da Çanega var, Jorohaneka var. Bahavaka var. Bahavcezde var. Sopaka var. Vekaletini kim gördün? Kelinin adı neydi? Fatma. Vekilliğini kim gördün kardeşim? Cevap bekliyoruz. Biz daha hoş geldiniz. Üçüncü kez geliyoruz. Şöyle, son kez etazim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Güve dümen güvelike yuradümen haktık helaldik için helaldik çufluk için. Oval Huday'dan emri Peygamber Efendimiz'in kavli için. Mehir canibden, hem mehir yanından hem nikah yanından vekaletini kimge verdin? Molda İbrahim Ağacı. Molda İbrahim Ağacı. Tamam. Yürü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Güve dümen güvelike yuradümen haktık helaldik için helaldik çufluk için. Allah'tan emri Peygamber Efendimiz'in kavli için. Nikah yanından hem mehir yanından kız vekaletini Moldurangez'de sizge verdi. Kabul ettiniz mi? Kabul ettiniz mi? Kabul ettiniz mi? Tamam. Allah razı olsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Güve dümen güvelike yuradümen haktık helaldik için helaldik çufluk için. Allah-u Teala'nın emri Peygamber Efendimiz'in kavli için. Hem nikah yanından hem mehir yanından vekaletini kimge verdin? Ahmethaneka. Tamam. Ahmethaneka. Astela cügürmeye gerek yok. Aksakallar var mı? Cügürmeyle koygular Astela. Geleceğim. Ya dedim kuştu o veresin, macun veresin kuştu. Taksi nerede? Taksi yok. Anlattın mı? Ya buraya seni. Anlayacağım. Yok. Tüyo veresin, diye taksi veresin. Hoş. Kimisini veresin? Taksi eminde ravacı taksi. Tüyo olma taksiyle vereyim de koy olmayla kutulasın içine. Tüyümde yok. Bir algıt kuş veresin. Yaxşı. Evmesi taksini... Yok o siz bir etmezsin valla. Etmeye adam olduğu adam ki adam adam ağzıyla geçti hava. Dikkat an her türlü havaya düşüyordu. Velakin hatta ala fanki hukuk fanki ma tabarakum minel nisai metna ve tuvatı orba.
Fatma. Fatma. Adil Akan'ın kızı Fatma. Adil'in kızı Fatma. Yakup. Adil Akan'ın kızı Yakup. Sen Balan tarafından Yakup Balan tarafından benim kızım Fatma'nı zavcılıkka kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Ben de kızım Fatma'nın tarafından öz nefsi tanrını senin balan Yakup'a bağışladım, kabul ettin mi? Kabul ettim. Bağışladım, kabul ettin mi? Bağışladım, kabul ettin mi? Kabul ettim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillah, ellezî cealen nikâh sünneten illâ nâin fâsilen ve ba'den beynel helâli ve haram. Kemâ kâlallahu tebârek ve teâlâ. En nikâh sünneti femen kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. En nikâh sünneti femen gâfiben sünneti feleyse minni ennâbihin râgib vel menkûvetu vel merhûbetu vel mehru alâ terâdaya ve akulu kavli hâdâ ve estağfirullah. ولكم ولجماعة المسلمين الحاضرين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. Derdiç oldu. Maşallah. Nikah yüzlerime kız. Maşallah. Allah mesut etsin. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Şimdi kele. Biraz sabretin, bitti artık. Az kaldı. Ben demek kullanmadım. En son Serdar Nur'uyla Son nimesiga kelganda jazalık. Az. Arkasını karanlık istiyordu şöyle düzgün oldu. Yok tam düzgün. Evet. Tamam. Üzerine koydum ha tamam. Ha, yemin sorup geldim bana. Durup dur. Zamanın aslında. Ha. Yapacak şimdi kızlarımız. Tamam mı? Boş ol kaldı. Boş ol kaldı. Şöyle biraz çimdik öyle. Çimdik uzak. Kulak dinler canım. Tamam. Ha şundan olsa canım kaçılıp gitti hiç. Ana şunun yemesini yüzüp taşlasam. Çakmağıma götürdüm de. Evet. Oldu bu. Tamam. Aşkım kocanımız sallalım. Kim poşet siz getirdiler. Çapanımızı. Tamam. Allah'tan bunlar içi çıt. Olmazsa Telefon kimlik aşaksızlık Mınake urmatlı tuğanlar hazır geçki düğünü ırdatıp baratabız. Kaynenenin otuna giret hazır kaynenenin tamamını jeyt alacaktan da kaynenenin akça türüyüp jana kızdın janına barat. Oşol жерден kaynenenin otuna girip бүтüp anan kızı joluguşat. Anan elder tarayt uşunu menen бүгүнкү toyubуздун жыйынтыгы ушуну менен аяктады. Баарыңыздарга кызыктуу болуп атса керек. Анда эмесе азыр отко кирүүнү биргеликте көрөбүз.
Yüreğimde başın kuykalap. O tenime kaldı ten kuşum. Altıncı ey kolum alakan. Yazda ver ki yerman atın. Asil canı özü palapan. Мынакей урматтуу туугандар, күйөө баланы кайрадан эки күйөө жолдошу ырдатып бара жатат. Эми кайнененин отуна кирет. Кечки от бул акыркы эң кайнененин сыйын көрөт. Ал жекте кайнене кой сойгон, ал жекте тамакты жеп туруп, анан ошого акча төлөйт. Кыз дагы ошол жерде кыздын жанына эми жигит барат. Бүгүн кечке кыз өзүнчө, бала өзүнчө болгон. Эми кыз менен жигит жолугат. Ал жерде дагы элдер отурат. Ал тамакты жеп бүткөндөн кийин анан кыз экөө сүйлөшөт, анан өзүнчө болушат. Анан элдер тарашат. Ушуну менен биздин бүгүнкү болгон репортажыбыз аяктап бара жатат. Азыр отко кирүүнү биргеликте көрөбүз. Мынакей. Бул жакта немелер салюттарды атып атат. Келгиле ырдугалы бир аз. Жакынырактан тарткыла. Yola kaçmağın öpkölevey turbayt koç yürek. Ökölevey taşka çapbağın. Cağıpsın ey könüme tolgun. Yürektün ey sahibi bolgun. Aylanı ey cürem ceninde. Hayalım ey kana bir bolgun. Yolungdu ey közдөп сагын. Булар токтоп калган себеби жеңелер тартып атат артынан. Ал жеңелердин иши да, бул жеңелер артка тартып мындай токтотсо болот да. Күйөө жолдошторду күйөөнү кармап туруп курткасынан тартат артка. Şunday jagып атат отторду. Мына бу тарапта дагы. Ой, не жүрөк тиширет го. Түшүп кетет турбайбы? Жон, жого сен, жого чыгып. Ne böyle olup gitti. Mınaki oşentip kız deyim da bala kızın canına giret, hazır kaynenenin otuna giret, mınaki moyuga giret. Tamam biz hazır kızla aldın ala girip duralım. Hazır aldın ala kızın canına barak. Kurçağını vergiler, kurçağı kimde? Kurçağı kimde? Kızlar da yer olup durat. Köyünü. Oy buranı. Akçay ne çıktı poluska. Külgünün ey meni küygüzdü. Azıvıra o katta gider. Halamda ey boyun bir sılak. Anlar
düştü boruska. Yürgönün ey meni küygüzdür. Gökçeyle çıktı boruska. Uturgu ey tişin kaşkayıp. Attın derdiden. Yürgönün ey meni küygüzdür. Gönlüme düştü boruska. Uzaktan ey körsem kılayıp. Karındaş kalam kolgalıp. Yürgönün ey meni küygüzdür. O kaç yazırgan borcuet. Adırga ey malım ceylasen. O acılar ey kessek hayli hoş. Bana şerde soktu. Kaynenesi. Selamünaleyküm. Kayneceleri körgönü girdik. Güyevalanı. Bu yerden körötte körümdüklerim verip silahını neme kışıdı. Bu taraf kaynenesi. Bu kişi kaynenesi. Salam aytat kaynenege. Birisi de un seyip tutat. Aktık olsun dedi. Kayneceleri, kayneneleri. Bu kaynecesi. Un seyip körüp ketip çıtat. Daha başka kayneceleri gelip çıtat. Her biri şu yerden küyevalanı körüşöt. Toy düşkün geçeyin nez küyevala kaynenesine, kaynecesine körünbeş gerek olacak. Ne yapıyor ya? Mesela yani. Neden böyle yapıyorsunuz? Korkunuz buradan bilindi ya. Halam. Hiç kim yok. Şentip hazır kaynenesinin tavağı, tamağı kelet, siyin görüt. Ama şen tamak jep, toy bitir. Toy şunday bulup tuğandar. Ayakta yer yok mu? İlan adamı sana yakacağım burada ayakta yer var mı kendisi? Oyak. Hatta ayak. Kızlar dağı dili çümkönü oturat. Kızlar dağı dili çümkönü oturat. Allah razı olsun ki serinlersin. Bizim oğlum pişmiş. Adam oldu etsin şimdi. Yengeleri gördün. Yengeleri mi o vatan koydu? Kalpağını seçiniz. Kalpak giderseniz bari de. Ter dersizler hıyla. Terleyanı mangelisi geçen. Ruhsat sıravanın oturat. Cebilerine giyin barman. Emin su alıp gelet. Bağırız oturganlar tamak ceyibiz. Ay biraz kayma valla. Turgamaya abi. Benim alpaçı. Evet. Arkadaşlar şu an aşmada götürüyor. Şu an yengeleri ayırdığı tabaktan ağızlarına yemesi için. Cemal kayınnem ne medem bu balkonda kurbanece yaparım. Kurbanece balkonda. Başka biri tutmasın mı? Kayınnem. Balkonda da verdiği yesin. Karnasın, tadımlı. Tamam. Karnı geliyor. O da çok uzak ya. Neyse. Kaynenenin tavağının akçası 3000 lira. 6000 som.
Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على عهد من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين Amin. Yaş baktulu olsun. Baktulu olsun. İngiliz kalayız. Turganbay Pamir YouTube kanalına kattalıp düýnedegi kızıktardyň baryn körüňizder. Bul videonu başgalar menen bölüşüp like basyp ketiňizder. Dagy kızıktar aldyda.